ngoba umgodi angiboni ukuthi kuphelile manje, umgodi wokuqasha uphelile. Asisekho isikhathi lokhu esibuya siza lapha ebhange ngoba yabo into ezokwenzeka manje asazi ukuthi no-Messi ayikho uxolo imfazi indoda okobe kulapha abafu ukukhala phansi inhlabathi nje igcwele isifuba ngoba into esokhishwa ngayo manje akushiyo ukuthi bese sicela uphume sibanibani Sandile cela uphume Sanzi cela uphume cha bese kufakwa lento bashiye kanjalo ukuthi ichemical yani-ke bese le abazoyifaka sisovalweni nje manje bese kahle kahle faka ngabe nje bese isonto leli nje oqala ngoba yena lo baba bethe ungapheli 4 days nilapha ngibuya lapha etshela nje mina bese 4 days awungapheli khabazela uda ngiyacela cwabo ufuna ezinye indawo ongcono ko-point noma kwezinye indawo angitshela sebaba ngeke ngibuyele ko-point la engakhipha khona isidumbu futhi shuthi ngiyoyibulala lapha ngoba ngisadingeka phela lapha yabo ingakho ngingasondeli yabo leyo nto ngihamba la ngicina la yabo into engifunayo bese ukuthi ngcono ngihambe bese ngiye ekhaya njengoba bese adinga isesibhedlela nje bengise ngibuya esingconywana ngehle ngihambe ngiye ekhaya bese yabo leyo manje bese nodokotela bese bangitshela ngisho emehlweni-ke manje bese bafuthi hayi impilo bese ngisuke ngayithatha kancane yabo leyo bese nginesifo bafo engiphila naso yabo igciwane lengculazi yabo and sekuthiwa esinginesikhathi eside sekimina esingidla bese yabo and amasosha esilawo bokuyiwona bese besakhona bese sangivikela hayi nawo bese angasathe ushayela kodwa akanginikezi ugqozi lokuthi bese hayi angisaphili bese mangizoqinisa la kwi-treatment le enginikwa yona ngizokwazi ukuthi ngisurvive futhi ngangiyeke lezinto lezi bese ukuze ngizokwazi ukuthi impilo i-pick up bese ngidle uma-fruits ngishaye umahe ngoba ukudla kwesipuni futhi akudleki bese yabo leyo nto inkinga nje kuba yileyo ingakho bese ngisho emzimbeni esilokhu kuthiwa nciphile ngiyasho ukuthi usabaphe bayazi bese namaphilisi bafo yazi uwakhohlwe ekhona bese la ngoba bese mase ngiqeda kugwinya engibedane bese ngilande zwi bafo yabo leyo nto angazi bese ukuthi ngingenza kanjani bese abafowethu bese nodadewethu emakhaya bengicela bese angisho ukuthi mhlampe bese ngoNkulunkulu noma bese mhlampe bese ngubani esuke empilweni kodwa babuke bese izinto abazenzayo nganya kwethu yabo lento esekuthiwa intuthu ezemlonyeni bafo mina angiphasisi yabo angiphasisi bafo bese ngokwami bese yabo nje ukuthi hayi ukuthi mhlampe esinginokuxeka noma bese apartheid bese kodwa bese bengeke bese uZulu noZulu ushayane kanje bese unikezane izinto esaziyo ukuthi upoison bese ohamba kuyo yonke indawo egcineni usibona abayenzi leyo nto bayanibuka labantu yabo leyo mase ngikhula futhi la eduze kwabo yazi uyakhishwa lapha epark ukhishwa kabuhlungu futhi uyashawa nanokushawa yabo lokuthiwa hamba sibhedlela njengoba kade bengihambisile nami bangihambisa ngenkanye njengoba ngangilele ngakwazi ukwenza lutho ethi bangithatha laba bese esathi ngihlala nabo ngoba bebona futhi ngiyabona ingozi bese la ekhaya kade ngisimnqobe ngizocela ukuthi bese angikunde bese ngoba esingifuna ukuthi ehlale ubala naye isheshe iphole yabo ngalimala khona lapho esibe ngikhipha kuthiwa ngisakuneki lapha epark ibona bese ibona ukuthi abaphethe isipark mangibuka bese ngoba imithetho nje ishawa ibona baba la bantu ngisho uxabana nabo wrong ngeke umuzwe esenosorry bafu ngeke ngabe iphuthe wena ufanele uxolise kukhulume thina esabangakini bese umZulu ukuthi hayi sibanibani yekela bese xolisa mnyeke yeza leyo nto kodwa ngibonile ukuthi lo muntu uyena wrong yezwa leyo ngokuthini bese inkani bese abanayo nangendlela okwenzeka ngayo lapha impilo bese yethu isezandleni zabo ukubuka kwami isezandleni zabo
ngoba labantu baba uvuka ekuseni kumele ngihambe uyobaqolozela yizwa leyo nto emini uyoqolozela bona kuyolala uqolozela bona yizwa leyo nto singaze sicabane usisodwa sikhiphana ngisho isidumbu bafu yizwa leyo nto ngaleli nto nje bese eyafika emhlabeni yizwa leyo nto ingakho ngicela bese enganini zasemakithi bese odadewethu nabafowethu nginesicelo mina bese angisho ukuthi ngiyabakhomba noma ngiyafosa kodwa ngendlela nje bese esengiyiyona ngiyacabanga ukuthi unomqondo kuze nonamehlo nonamadlebe kuthiwa akezwe athathe bese okuright ayeke ukuthi kuphume emlonyeni kabani onjani akathathe into ekuyiyona ephilisayo engase imise phambili yilokho bengicela kodadewethu nabafowethu ngoba umhlaba uyabhubha baba yabo makuthiwa umhlaba uyabhubha kusuke ngingashiyo ukuthi kofika bese isilangabi bese ifike esilisishisi cha yabo manje iwona-ke esukuthi umhlaba uyabhubha ilento isemalokishini emalokishini uyayifica-ke futhi la esithawu uyahamba uyegoli ikhona lento yizwa leyo nto labantu bawazi ukuthi nokuthi makutshela emehlweni ukuthi nina Zulu kahle kahle thina sinibeke la ezandleni kodwa niyanikuboni lokho ngoba alikho ikhona esingatholi kulona yizwa leyo nto alikho ikhona abangalazi la eMzansi yizwa leyo nto wena osimoya ngale ikhona mhlawumbe indawo oyazi lapho mhlawumbe ungabe uleyo usuyenivakashele kuyona kusekuyi-trip yeni kodwa ubuye ngeke ufike uhlale ngale yezwa leyo nto labantu bafike bahlala sekuyibona imtsinsi yokuzimilela la ezizalwa khona ey'mpandeni zethu yezwa leyo nto thina sihambe emoyeni esitantayo bafu kodwa phezu yizwe lo babamkhulu leli yabo bengicela phezu onamadlebe nongaba nosizo aze aveze lokho bese ngakuveza yabo ngoba bese even nayo bese isikodokotela bafo yabo abangaveza bese ukuthi bese lento bese kahle kahle bese uma behlola bese afisa kephi nakephi bafo ngoba bese lento bese ungayibhema onitshela ukuthi nje hayi intuthu bafo ihamba yonke indawo njengoba ngitshela wawayibona into ephuma ngeziqo zoboya iphume engutsheni zakho bese eyigqokayo iyakafetha yizwa leyo nto yona lento bese onjani oyibhemayo wena uhamba uyiphantela bafo ngayizwa leyo nto njengoba usuke sibona sigcwele bese itheku lonke ubusuku nemini asithathe bese imali sihambe siyothenga ukudla siyahamba siyela kulabantu laba basilethela lento futhi sikhala ngayo ngayizwa leyo nto angisho ukuthi bese mhlampe bese baronke ngoba asikhonjwa yabo siyayiyela yabo lona kodwa bengicela kubafowethu ukuthi usakwazi ukucabanga nosafisa bese ikusasa esimina kusa-early uma usakwazi ukuthi uphinde ucabange mina bese ngicabangile kodwa ngicabange sekulate nginawethu yabo iy'nsuku angisenazo hhayi ukuthi mhlawumpe isikhathi iy'nsuku angisenazo yabo ngoba bese nangendlela udokotela mina ngitshele ngayo ngimdala bese ngibonile ukuthi hhayi bese kahle kahle ngiwumuntu bese iBhayibheli elithi vuka ulungise lokho kusaphila wena ubunethemba lakho ukuthi kusakhona kusaphila kanti vele nakho sekufile uvuka ulungise khona uma ukuthi uyayezwa bese nyusa amasokisi uzame ngendlela eningazama ngayo uthole futhi usizo nabaseceleni cela ukuthi bangenelele bese bangathathi ngokuthi bayingenela vele bese labantu ematrakini noma bese umuntu esikwakuyi-choice yakhe hhayi lokho bafo ngiyacela ukuthi sizwe samthaniye ayesibumbane sibe yinto eyodwa manje yazi into eziyenzile iy'dakamizwa zenzeni bafo ziqhathe abantu abasey'dakamizweni abezwani nabangekho ey'dakamizweni ngenxa yokubanjwana kwenkunzi kobugebengu obukhona obudalwa izidakamizo manje abasakwazi ukuthi bebone ukuthi kuliwe nesitha sangempela ngoba isitha nasi phela kunjalo bafo
yabo futhi kulelo point mina baba ngingasho hayi ukuthi nginempendulo ngqo kodwa phese nginayo incazelo encane futhi lapho baba yizwa lona ngoba phese ngikutshela nje phese mhlambe ngomuntu osuke sangena mhlambe no2 weeks noma inyanga eqala ukubhema yizwa lona lowo muntu bese usoswe isontela ebese yena ushaya injabulo bese nabangani iyona lento ke ebedane esithatha step ekufake endleleni emnyama lesaminithi niyajabulisa nabangani iyona lento engisicela bese sibheke siyintsha asi ukujabula manje injabulo ngani yakwethu ayisekho injabulo manje kwakuyiqala lapho kwakusuka khona isikhathi sokujabula angeke sithi sinenjabulo umhlaba ubhubha kanje phambi kwethu yizwa lona into asiyibuke ngeso elingane yizwa lona imini emathwaleni laba aphuza utshwala akukho safety yonke lento ngoba uyawushaya ubhiya manje iyona into engisaqala kuyona kodwa sagcina sesibona ukuthini uyabhola ubhiya engabe ngidizela mase ngidakiwe hayi ngishiya phansi ingcono leya bese ngiyashaya kodwa ngisuke ngisababona abantu kanti ayikho into oyibona abantu ngoba ngisho ngababona abantu kodwa bangenza noma yini abayithandayo usufactor up wena umuntu kodwa bese yini into kusuka bese yithusi elincinicisayo insimbi bese ekhincizayo enomsindo for nothing yabo samagobolondo yabo lonto ingaphakathi lethu bafo angazi ngingathini ngingenze njani esikube khona nje udokotela sesingamthola akatheste one of thina ngikhona kuzi mina ingayithatha futhi lelo example esingitheste ubone ukuthi bese lento bese isidla kangakanani yizwa lona unayitshela ngento bese ihamba ezishini ihamba ekhanda ugcina ungazi bafo yabo lona uthi uyasiqoka iskipa sakho siwa nokusinda yizwa lonto kanti emphethweni kotini ukotini akusewona ukotini ngoba kukotini uyazi uzothi mawuthi awudonsa ukotini wakho bafo ngobeke la phezulu etafula ngithathe something eqinile lokotini ukuthi ngopitches uzobona izinto ezamaqanda amhlophe azophuma la khaluqhaqha ngoba behlala beyinwa beyichoba yebo iyona lento bese ekulumayo kodwa uthola ukuthi wena uboni njengoba ungabhema ngeke uyibone kodwa mina ngiyezwa bese ngisho bese iskipa la uthola ukuthi siyaqina ungazi sisiqiniswe yini singazange sele lutho ingubo iqina ngoba nakho esinedoti mhlawumbe ithelwe into enoshukela yabo live edaniqine yini suke sekuyilezi zinto yabo angazi ngizosiyidimoni elikanjani le bafo angazi ngoba lento iba isiboya kwazi ukuthi isiboya uyibonele isiboya wakwasibona isiboya esikwazi ukungena kumuntu enyameni esisihlale kanje bese ngithi asitry noma 5 minutes uyosibona lesiboya hayi ukuthi mase sonyamalala uzosibona silokho singena uzosibona sesiwela into encane kodwa ubungenambo ubungenalutho la isiboya leso nayizwa lona lento uyithola kanjani ubhemile lezi zinto abe bese asinayo bafo kwakwenze njani apha ePoint ukuze kufa umuntu bafo yizo ezidakamizwa lezi yabo ungasilandisa ukuthi kwenzakalani ushuze esila ngase ngifike bese ngaphatha ngahlala bese mhlambe almost 6 months ngihlala nabafowethu lapha ePoint ngaze ngajwayelana nomunye usafika la ngisafika la iyona indawo engaqala kuyona le ngathi esengihlalile bese awedane sesijwayelene nomunye wabafowethu khona lapha onazo isitolo ophathayo yizwa lo leyo nto ngijabulise uma ukuthi uzosondelana nomuntu ophatha ezizona lezi zinto odayisa idakamizwa yebo manje mase usuqalekile uzosho sawa bani sekunjalo yebo lona naye uyazi ukuthi igiwe yena yabo ngeke asiyenze into bafo ungayenza yizwa lonto uyabo ukuthi kahle ngislave ngisigqila la yizwa lonto ngoba ngikwazi ngisho nanokuthi ngiyobona abazali ngokuthini
leso sikhathi ngiyale iyaqala lento ethi iyasebenza emzimbeni ngathi yezwa ukuthi usuyaqhelelana nalo i-drug le ayezwa lana kwakungcono ngisho uqala angazi mina iyenzeke kanjani bese yaye yazi bapho ngiyafisa ngempela uNkulunkulu bese angikwazi ukuthandaza kodwa ngani yakwethu ngihlezi bese ngicela bese ubaba ukuthi cela bese akasize nje bese asivezele nje bese ikhambi bese ikhambi lokuthi bese sibone lokubhubhane lolu bese esingene kulona ukuthi lisiqala kanjani masuqala usubone usungenwe yilona ukubone kanjani bafo ayizwe lona ngoba ngitshela esideli drug esikuthiyi ngizokwenzela example ngalelo drug esuyithiki ngoba nabafethu abanye abangayibhemi wonke bayathanda le drug yabona awucabange bayeka ekunga ibingcono ngo-arrest namanje bafo ayinakho ukuthi bese ucabanga esukuyibulala sawukwazi ukuthi bese ubonane nabafowethu sakwazi ukuthi uyekini kwenzeka lokho ngokuthini sekuthakiwe ngani yakwethu yabo angazi noma esingizobe zamlandela yini lezi zinto ekusuka zamlandela mhlawumbe bayifakile bese ngoba nje bese intsha ebeyindala yabo zisizwa ngey'ngane ey'ncane ngokuthi nje bese ziphatha lento bafu yabo lonto yabo bese nginegeme ezinye bese ebengifisa ukuthi ngiyindlulise esikubafowethu nodadewethu ubuthakathaka bese bayimpilo bese osebungishaya kakhulu baphuma manje yabo bese u30 minutes ngikhuluma sekuvedane ukwazi bese sengingalala ngomhlane ngibheke phezulu yabo ngoba manje ethi amasayidi lawo imbambo nala uvalweni ngiyavaleka manje ngishawe ibhobo zinyuke ngathi zinyuka ngomqala ayo lona ngihlule ngisho nawo ukudla mina ukudla kwespoon esingize ngincamela izinto ezamahewu ayizwa leyo nto ngokuthini esingizama ukuthi kube khona something engizoyifaka manje esingidle iphilisi ayizwa leyo nto nalo lo philisi unokukhohlwa hayi ngokukhohlwa awukhohlwa bafu ayizwa leyo nto ngithe le nto isidunga umqondo ngani yakwethu uwazi kahle bafu yabo njengoba sibefona kanje ngingakushayisa yona manje uzophuma wena uhambe sengingaba bafethu la besingene bekhona la hayi bo usandile uthi umubi manje usandile hayi ethi ukhona ungahamba ngisho i-hour ungishiye kanje ayizwa leyo nto uyabuya sengicela indlela ngayihambela ayizwa leyo nto yini ethi igijima esiye emqondweni umqondo lo bafo angazi esu iwungena kanjani inwele bafo lezi njengoba ngithi ngicela ukugundwa inwele ungazizwa khonkolo ikama la bafo ngitshela ikama mina ngicela ukuthi ngi-Afrocom bengiyiphethe ubuze ubona usulifaka fake kanye okwesibili ligoba lithi yayizwa leyo nto nje ubona esinamadenti kanje egcwele esiyinzipho kuthiwe sizimba ngama-razor siphenduka ama-vampire ngoba sifunani lezinto ey'qinile ezisilumayo la yayizwa leyo nto ngenxa yani yalento bafo yabo elokugcina kumina ngiyacela ngisho kwabakhulu bese kwelamthaniye ngiyacela bafo lezi imizamo bese ozama la angazi ngani yakwethu angazi ngingenza njani ngiyiphendule bese impendulo yakho bese ngikunikeze izinto ezidingakalayo odokotela ube nabo bese ngoba sengabona bese uthi hayi bese uyimisele ngalento yenzela yabo angisezwa manje senginqamuka ngisho izwi ngani yakwesini ilezi ibhobo ezingishayayo ke manje la yabo angaze ngathola noma bese umcamelo ungene ngemuva ayizwa leyo nto ebusuku bafo awulali bethu yabo njengoba silala nje esemgaqweni ebusuku uyavuka abantu belele uvuka uhlale ngezinqa
yayizwa leyo nto baze bathetha abanye basanda khiphana ngisho igazi yayizwa leyo nto bona ngesiba right lo uyagula yabo ufuna umlilo unayo la esineke esila izinto esiyibasayo khona uyasuka uyabasa bona ufuna ukulala yayizwa leyo nto akodoliswa yini ile isidemoni bapho elingaphakathi nganakwethu engazi bese leli demoni kanti lingabanjwa kanjani yayizwa leyo nto ukuze bese izingane zakwethu izokwazi ukuthi zicabange kangcono empilweni ziphile kangcono impilo nganakwethu epoint nibangani nalo muntu isibanga bese ama-drugs wona lawo ngithatha itolo sengihlalile naye 6 months thatha itolo awusandile cela bese ngibambele la kwakuyinto yosuku kahle kahle laphana bese ngasho ukuthi sengiyaphatha yabo bese wanginikeza bese uqonqa bese lento uqonqa igama lalo bese ngaphatha bese hayi bese ngamdayisela ngamphushela ngane yakwethu wafika ntambama uthi hayi into zakhe yazi usho uyajabula yabo ngokuseni bese ekseni ngabona ngaye ekseni ngingisayilalela ngabona ngaye ekseni qhamuka kumina ezokunika bese into yokuqaqa esinayo into yokuqaqa esinawo la awu-60 yabona cela ukuthi ungibambele futhi ayizwa leyo nto ngangena kanjalo-ke manje ukuthi sengiyini yirana lalo mbhemu usuyadayisa manje angithi uyezwa ethi kuyena ade efika kumina kodwa ngitshela ukuthi kuphele 2 weeks mina bese ngivuka ngo-passport sekufanele ngihambe ngiye kuyena mina sengimfica elele kube mina engimvusayo ngokutheni isuke seqala sekusebenza kumina ngaphakathi nami sengiyidinga le yayizwa leyo nto ngikwazi ukuthi bese uwakisi igazi lami bafo kodwa nje singaliphuza mina igazi lakho yayizwa leyo nto sizalwa ndawonye ubaba oyedwa umama oyedwa baba kodwa ngaliphuza igazi lakho ngamndawaza lutho ngilwela lawa umuntu engimphathelayo yayizwa leyo nto hayi ukuthi wena yayizwa leyo nto usuke ungasaboni ngisho emehlweni wena umuntu umbone right ubani yilo oneyidakamizwa lento bese ezongilapha leyo kwamanje indlela sengikhula ngayo yobona bese baze bama ngisho emakhoneni babambe inkunzi emini bese abantu bekhona bese bajahwe bese amabese bashawa yayizwa leyo nto singaqhubeka bese ngomphathela bese lo bese uqonqa bese hayi bese yaphela inyanga yaphela yesibili thathe soqeda unyaka naloya bese ngoba sekuwo September November yabo angisuka bese emini ngo-12 isiphelile into yokubhema yabo ungishiye nefoni iparish lokuthi ngimdonse ngimfonele ngimtshele nge-album ngimtshele sebezi cela ukuthi ngithathe 1 la ngikwazi ukuthi ngithiye ungakafiki ngoba hayi ngisimpahla enkulu bese isimo kanje yayizwa leyo nto even umchamo bese ukendlini encane bafo bethe angazi lento ngingalibela kanjani bese itafula bafo uyibona yayizwa leyo nto yabo i-private party yami esepipini kuzoba neququba nje elincane ezolokhu lilunga bafo bese uphisa umchamo mawuphisa umchamo uzohamba uzochama ufike lapho kodwa ungachama uphisiwe njani yayizwa leyo nto ekuthoyiletha la esikugadasi emsitsileni uzoba namaqhuquba namba u-3-2 yayizwa leyo nto akhontrola ukuthoyiletha kwakho yayizwa leyo nto ngitshela into amagwebu negazi ade ngiwakhipha njengoba ade ngisesibhedlela bengitshela ukuthi uyabo ukuthi lento ikwenzani ekugcineni bese ngiyabatshela ukuthi ngiyadinga usizo bese ngiphume la angisathandi nami yabo bese ngiyitshelile nje ukuthi hayi shuthi ngiyobona esenkulunkulu esevele sengiphumuzile kunokuthi ngiyithathele mina umphefumulo kodwa nginakho kuzilokho ukuthi ngithathe wona lama-treatment lawa nginika wona ngane yakwethu abe ngitshela umnqobi last week bese ngicabanga ukuthi nje ngithathe lama-treatment kwamixe ngiwashayela ekhanda ngibe dizzy 1 time ngibona ukuthi kuzokwenzakalani bese ngithola ukuphumula yabo inanga nala ngiyakhona bese ngofike ngichaze ngoba bayabona nabo
ayikho into esiphilayo bafo sihlukumezekile ukuze uma kuthiwa uphila ifake uyabona sigqoka ama-fake hayi ama-fake impilo lesesiphila bafo ngicela bese iy'ngane zakwethu ziyibuke ingubo eziyigqokile ziyibuke into eziyenzayo ziyibukisise nangelinyiso ukuthi iyiyona lento bese ngisuka ngoba sinamaphupho ngithi bese mina ngifisa ukuthi mase sengikwazi ukuthi ngizenzele izinto iyiyona lento leyo engithi iyiyona engangithi hhayi iyiphupho ezongisa phambili yazi odokotela bafo sinabo laphaya abangithathela amaphepha bakubeke la naphi phambili ngudokotela kanje ngangena la ngayizwa leyo nto kodwa akekho owangaphandle ongene phesi kule nto shaya ngaphakathi angazi ngoba even komthetho akekho ozwayo uma ukuthi uzama bese uchaza ngalolu daba bese lalento bese esiqedayo bese umnqamula juqu bonke bese odeyothi uyababhedela isiwona nje isiyibanjele lezi zinto zakho ayizwe leyo nto yini bese ama-drink ey'mobolo nani njengoba kuthiwa imali yadayisa ujesu angike ngibone lapho bafutha yazi ngo-20 rand uyaphuma umphefumulo ngoba ngisikhipha lesithungu nami esephoyinti wangakhona ukuthi ngangithathe imali etheni 30 rand waleli qhuzu ayizwa leyo nto wafika umuntu wakhona ngamnika bafowethu wangakhuluma lutho ebona ukuthi bese le mali iyashoda ayizwa leyo nto la esiphangeni la ethi leli nxebeni la elakhe umebro angazange eze nangaphambili wangishaya la ngemuva yabo ngezwe nje bese ngento eshisayo ekuthanga lapho ngoba ngaba dizi ngashayeka phansi ngibone lokhu irawundi umuntu orawundayo sebebaningi ukuthi ngangena nini kwi-ambulance futhi angazange yabo isima sengibuye esibhedlela ngoba ngaqala kephi e-Eddington la kuyikhona isiqaliswa khona asizene siswe nesesibhedlela baba esibhedlela sakephi la kolamthani ayizwa leyo nto liphethwe obani abantu bangaphandle ayizwa leyo nto ibona bakwazi ukutshela umthetho ukuthi wena awuye kuyena umuntu ungangena la ko-Vrandi la bafo ko-Vrandi la eSt George la bafo ngeke umbone iphara lihamba la ku-Vrandi liyashawa ama-security lingenzeli ukuthi ngokuthi lithatha ikhaliphozi lithatha ikani ngayizwa leyo nto into bese ungashayelwa yona leyo yenye into eyangivusela ukugula ngenye indlela bafo njengoba bese ngihlala kuba ngathi ney'bhobo bese shawa iy'bhobo ngani noma mhlawumbe ngizothi babedla bethi mhlawumbe umuthi labantu ngoba kwathiwa fanele esingibona oyedwa wabo esangikhosisa iy'hlungu ngoba bethu bangishaya bafo la abantu ikhanda bese liqhoma kanje etiyeleni nongazi usiphi bese ngijotshe 30,000 noma bengihamba nemoto iyakhona lapho ngaSomali ayizwa leyo nto ngekhalibhozi eselalifakwe la esakeni ayizwa leyo nto ufuna ngilithathe yona ngingalidabulile lingakwazi ukungena la esakeni ngihambe nalo liqumbile kanjalo maningi shithi uzowashiya amanye ngobani akafuni ukuthi uye la eduze kwabo eseduze ukubone kuyitolo lezi esizoba sibawo lawo baqashiwe ayizwa leyo nto shuthi kahle kathi into ebalulekile lapho yini imali kubafowethu ngoba phezu labantu ababashayayo obhuti babo nosisi babo ayizwa leyo nto uthola ukuthi umuntu uyamshaya uyasuka usuyezwa hawu uyazi uNtobe ingane yadadweni ishonile ishayiwe lapha eThekwini mase usuyehla phezulu uyacela la emsebenzini mayafika lengane adishawa ngayizolo ayizwa leyo nto umuntu manje oseyisolo akhona ukuyisola baba yile nto bethu ngaphakathi esekuyena leli demon lalezinto zisalabantu njengoba ngikutshela ukuthi uyabhema awubhemi bafu
kodwa ngani yakwethu once elamthaniya lingakabumbani lihlangane uZulu kabe uZulu bafu ngeke size siphile kulomhlaba ayizwa lona wonke nomhlaba lo lento yonqotshwa uZulu uhlangana uZulu awuhlangana uZulu baba awukubuke ngelinyiso alikho bese angangifuni baba ukuba ngazuthi sini apartheid la esizolo senzani bese into esiphila esikhuluma ngayo impilo la ulungisa impilo ayizwa lona kodwa baba besiphila kamnandi sisabumbene ayizwa lona esisakhona oMandela kukhona bese oJacob Zuma bafo bese ukwazi ukuthi izinto mayikanje izofika kubona uzobona ngopresident sekuthiwa nazi imoto egcwele la upresident uzobona lento oyenzayo usunesikhathi wenza lento kodwa angakezwa lutho eqhamuka bese kubantu abaphezulu ngene ayizwa lento le ibalekile ithini yabo lona kuthiwa ezinginebhanoyi noma nginani ngabe sengisuke ngihamba ngoba bamba ngamajazi ema-office yabo ngoba leyona lezi imali eziphumayo ziphuma futhi ziyosilandela wonke lo shidi lo esingawudingi bafu ayizwa lona mina ngitshela ngisho ukudla esikudlayo esikudayiselwa la ey'tolo bafu ikutelenge please ukubona amaphoyisa mase ngena umetro uthatha izinto ezifresh ey'bhaliwe isuke ithathelwani adeyidilivwa nje ithathelwani yini inqwaba izinto ey'ngena ngomgunyathi ngokuthini bafuna ukudlula elamthaniya izwe lento engishoyo nganakwethu uyagwazwa uphaphamusa esibhedlela mangifika esibhedlela bafu dokotela ngibuze ulinyazwe yini hayi dokotela sibe ngihlezi nabafowethu sathi ukuhilisana nabo kancane sabambana ngezandla kwangathi salanyulwa kwangathi into edlulayo ngithe nje sengilungiselela ukulala sengiqeda kudlala sengihlezi phansi ngoba bekuwumuntu bese obekushaya ko-8 mina bafo sengiyobeka igazi phansi ngoba manje kufanele ngile treatment yami yayizwa lona ngithe nje esengihlezi phansi awu ngizwe ngento bese isikipha sesithene sengiyashiselwa ngenye indlela la kanti umfethu usengikwazile nakhona inkosi phezulu bafo mina ezangazi njengoba ngithi ngusigemegeme manizwa kuthiwa usigemegeme hayi ngusigemegeme mina baba ngifisa ukwazi ukuthi inkosi ingibekeleni baba mina bafo la inkomo esedla nezinye kodwa manje zidla naziyayihlaba ayizwa leyo nto ngani yakwethu yabo ngifikile bese la mina nqobe bese umfowethu lo ngakutshela akekho umfowethu bese ungithandayo mina manje ayizwa leyo nto ngangafika esingaqiqa la ngangakuthola ade ngizokukhombisa ethi la duze kwendlela ngigwazwe ngokapha ngokuthi ngithiwa ngibonakala emafonini ngikhuluma ngempilo zabo ayizwa leyo nto kodwa ngikhumbule ngifaka inkulumo ethi hey usibanibani sihlala naye wenza ukuthi nokuthi mina izinto engisuke ngisho la ephathelene nempilo yami ephathelene nelamthaniya lesililonke odadewethu nabafowethu abaseze emva kwami ngoba esingifuna ukuthi bese baqwashe abazwayo bese abanamadlebe abafisa ukuthola isasa eliqhakazile abezwe bangasondelani nalento yokuthi sibumnandini ngoba iyona lento esithatha sibaka endleleni emnyama bafo ngikwazi abantu engihlala nabo ayizwa lona kuyimanje bese ngihlala ngaphansi kwe-bridge yabo sengingasuka lapha ezansi ngoba ngibona ukuthi uma ngiqhubeka ngihlala lapho shuthi ngizobedane ngibozwe sengisathi ngilele yabo lona yaphana unokuthi uthathwe nange-sheet uzilalele ngibuze nge-sheet ovuka uqondile akekho waziyo angizi lento iyafana nejele njengoba ngangitshela ukuthi impilo yami on the line futhi anginendaba sengivele ngihambele bafo ngingasho ukuthi nanga sengiyisifoki yabo ngoba bese izifo nezinto ezingimina manje emzimbeni ayikho into engithi esingahamselana nayo ngiyayithanda ayizwa lento ngani yakwethu wako waphila kukhona izinto ongayithandi bese
ehlala esemzimbeni wakho noma usuyayisusa kodwa bese it's difficult ukuthi isusa ungazigumba uzuyofika bese ngale ukuthi ithumbu liphume ngala uzuyofika ngale yezwa lona kufanele ngabe kahle ukuze ubuhlungu lapho baba kuphume negazi yezwa lona kodwa uyibuze akuphumi igazi ubuhlungu abukho yezwa lona yabona lapho ngizimba khona ngoba ngiyabona esinyama ngathi ile nyama ethi umqhoyiso eyomiswayo ususuyithinta inyama yakho iyakhohloka umqwebu iphuma ezinye izinto engazuthi ziyelo la ngaphakathi iqile bese yomile yezwa lonto awazi ukuthi lento eyomiswe yini awazi ukuthi yini lebi lapho yezwa lonto esengicela namanje isicelo sami ngiyasifaka angisifaki ngiyacela ngiguqe ngawo mabili amadolo ngicela enkosini ngicela kuba bese abasiphethe emaphalamende noseceleni ongeke ePhalamende ongaba nosizo bafo abambisane bese nawe ngani yakwethu nikwazi ukuqhubeka nephambili izinto enidingayo la ingane zakwethu zikwazi ukuthi bese ziqhubeke ziye phambili nangu umfowethu ade sinaye la ekseni akasabhenga umbonile umzimba omnganani okuchaza ukuthi kusakhona leso sikhashana elamthaniya bese elibambane iyona into engicelayo mase labumbane lamthaniya ayikho into engasidlula sina suzulu njengoba suzulu inyama esiyokuzimilela leyo baba angeke isuse umuntu kodwa nabo bayakwazi ukuthi basitshele emehlweni ukuthi basiphethe kufila kanjani kuwena ulapha ePhalamende noma ulapha e-office lakho ukuthi uzwe ethi umuntu waseKenya waseTanzania akutshele ukuthi ukuphethe la ezweni lakho shothi uphethwe kini wena endlini uphethwe elinye bese anosi mhlampe umakhelwane wakho umkhizi uphethe isibongo ongahluleka ngisho ukusibiza isona sizobusa la sikutshela ukuthi wena uzohlala ngala iswelese siyalivala siyalikhipha manje iswelese wena uzohlala la ade uyiswelese khona iyona room yakho le small room after this la mama room siyaqashisa yizwa lonto ngiyacela liphelile izwe lamthaniya bafu liphelile angisho ukuthi obani bakephi kodwa ke kubonjwane bayisondeze nabantu abangaba nosizo ukuze lento izoqhasha bafu ukuthi yini esingayenza ngoba ikhona into esingayenza ikhambi likhona yayizwa inkinga akuhlangene akuhlangene bafu ngeke sase bese inkinga sicindezelela kuwena ube nawo usazama kanje yayizwa lonto ayi kube khona abantu abaqhamukayo abakwazi ukunikeza usizo nezandla ukuze sobatshela sina sesihlalile iminyaka ukuhamba kwethu la emhlabeni akekho mhlawumbe ezinye insizwa abayithola eziwa nezibindi kanje lento bafa ilife yami wonke umuntu okhona nobukayo azi usikemegeme lo ngisho uhlangana naye emgaqweni setindilizile utshele ethu nangu umphathi wami uprofessor ukuthi ngimbonile usibanibani ngoba bafo ithuna lami leli yayizwa lo ngeke ngize ngikhikhiyele lokho baningi abangeke bakujabulele lokhu engikwenza la ngiyacela ukuthi ngiyibambe lapho kwengane yakwethu ugcina ungayiqedanga ugcina uphelele esibhedlela esibhedlela ngane yakwethu ngasi mangifika esibhedlela udokotela ethi wangitisha ngalala ngahamba awuphuza amanzi mangenzeka ngahamba ekseni ngo past 2 ngingade sitshejiwe ish ngisho idrip bafo ngangifakwe yona ngalelo suku ngayikhipha mina ngayikhiphela
eswelethe ngoba babo ngizwe ukuthi hayi kuyonakala manje sekukhona nabantu futhi abakhona abama-security ami ongazi ukuthi bengiwaqashini yizwa leyo nto akona ama-security abantu abafuna ukwazi ukuthi ngiphuma nini la esibhedlela yizwa leyo nto mina ngizothi ngiphuma mhlawumbe ngizothi ngifike esangweni ethi kufike bese kuthiwa nayo ulift asihambe sikubeke elokishini yabo lelo lekishi lelo ekhaya kumdala phinde ubone umhlaba yabo ngathi ngibuka ngala hawu lo muntu lo ngaphela besidana naye besilapha useliyazwe yini uguliswa yini awu dokotela abantu laba la abalimele noma abagulayo nabo bangena hayi abalimele kodwa makuyiwa kulezi insizwa lezi eziwu-3 engiyikhombayo la zifike bese udokotela abe nenkinga ukuthi ningeniswe kanjani la kodwa manje niyagula kubantu bamathambo abazotishwa nina nifunani la mhlawumbe babezokuqedela khona khona esibhedlela bafuna njengoba ngitshela ngani yakwethu omunye umuntu ayebuka lezi zinto esaseyancane live umphefumulo wami lo engihamba kuwona kanje ngenyawo kodwa angisenandaba sikhathele ukuphila lempilo esiphilayo masingasukumi ngeke phinde shuthi thina bethu sibe khona bese isikhathi sokuthi kube khona ukuthi uthuma ingane yakho la esitolo ngaphezulu bese kodwa ikwazi ukuhamba ingane na 12 13 kodwa bese ngeke uyithume lapho kodwa thina sasithunywa sino 6 7 uhambo esitolo kodwa manje ngeke usenzeka leyo nto ngoba kuney'lwane ezithi zithini zabantu ayizwa leyo nto sekunzima ukuthuma ingane manje bafo ubuhlungu usinde kuyasinda kuyehlela ngane yakwethu kule life esesiphila manje bafowethu ngoba thina siyibone ngale ndlela eyenzeka ngayo le life le ukuthi wena ukhona nango wesumngane eduze kwami kanti akuyena umngane loyo uyena umphefumulo wakho loyo uhamba kwakho kule lamthaniya bafu ukutshela ukuthi mase senibanjiwe yazi nike nijikelane bafu lapho kuqulwa amacala ukuthi wena wenza ukuthi into ongayazi kodwa lo muntu wena aduthi umuntu wakho bese uphathina wakho wakuze yazi ngitshela ukuthi uyena umuntu okhuluma ukudlula wonke umuntu asho zonke izinto sokuyixoxa ngalabantu bese wena esidinga bese ukuthi uthole usuku noma uthole usizo ukuthi uphophise kwasana yonke leyo nto siyenzelwani ukuthi akwazi ukuthi abheke wena ukuthi uyasala ngala uyashawa ukuthi uyashawa noma uyaphila hayi doesn't matter kuyena yosale lokho ecabanga nje kancane kancane maye bebona ukuthi uyaqala lokho ehlala yedwa bambiza bamfuqa lento hayi bengicela ngamzama udokotela manje mawusuhluthula ama-drip nihamba nize nidibana kanjani nale ndoda ngahamba ngaphuma eKing Edward athi mangifika esangweni ama-security awafuna ukuthi ngiphume kanti ngisanaleli bhande leli legama elimhlophe elila esandleni yafuneki ngisuke la ngihambe ngehle ngiye-gate 5 ezansi ngisengikhiphile leli bhande bafike bangiyekele la ngingena ngakhona ama-visit bangiyeke ngiphume ngane yakwethu ukuphuma kwami ngibuyela kephi same ndawo ayizwa leyo nto lapho anginawo ngisho amandla ngoba ngangihamba ngilala ko-pavement noma sengibuye anginayo ngisho imali yokuthi ngigibele qala wawunikezwa ngisho u-30 eKing Edward uma ukuthi awunayo umzali noma umuntu ozokuphelezela okuthathayo masudischarge bafu ayizwa leyo nto kodwa kupheleliphi yonke lokho yini akekho onendaba nomunye manje kube khona uthando sibuyise uthando umuntu wakithi ngikuthande ungithande bafo
imali yona sihamba phambili nje manje. Impilo yomuntu ayiseyilutho, imali esihamba phambili. Yebo okithi baba ayiqale sibumbane sizwe laMthaniya abenze lento bafo engiyicelayo bakunike usizo lolu zonke izinto izokwenzeka bafo lokho bafo ngisho ungasekho emhlabeni niyosho ukuthi ukhabazela likhona igama elishiyile uwanze sakwazi ukuthi imhlangano sizwe laMthaniya sabwazi ukuthi sibonisane ngegama elilodwa laphuma la impumelelo hey bafo nizobona labantu abakanje futhi bafo ababhemayo ningababeka eceleni lokhu babiza ngeyilwane ibona abantu abaphethe impilo yokuthi kuphinde izwe laMthaniya libuyele kuzulu la ngizwa ngisingane yakwethu ibona abaliphethe lokho uhambi kumele kubanjisane manje kubanjiswane niyeke ukukhombana ngoba sonke siyinto eyodwa wona uzokhomba ngoba nakho uyitshela ukuthi awunazo inkinga kanti zikhungethe ingaphezulu kwalo muntu osuyabhena uhamba uyalala lapho ubheke ubuyela la uhlala khona ngafika la ngihlala khona bafu ngase ngisalele nje kwaseqala kukhanya ngane yakwethu shuthi wayilethele omunye wethu ukhwini esidala naye eceleni esuphindini yabo ethi mina bengazi ukuthi sekuphatha yena yabo ukuthi watshela ubani ukuthi mina ngilele ngala ngoba ngangiyimbozile ngabona ngaye engibhula bafo esingibhula wangibeka unyawo emqaleni yabo wase ngibeka unyawo emqaleni bafo ngawutene ngabuka amanye amandla nami ngambamba lunyawo lelo lunye balance phansi ngayeka lelo la mina emqaleni ngabamba lelo balance phansi ngase ngibamba ngabe ngivuka kanje ngivusa umzimba ethi uya phansi qim ngesiphundu phansi ngase ethi qim ngesiphundu phansi na amadrazi eqasheka lapho na woke up athatha woke up bafo ngawuvula one hole ngoshaya esifubeni la uyimbo khona evalweni ngabona ethi ubafo ekhala igazi ngangiqala ukulibona liphuma ngamandlebe kumuntu mina bafo yazi lo bhesu bafo angizange ngibe nalo uvalo ngisho sengimbona edindelezile ngoba ngakwazi ukuthi mina ngimvala amehlo ngiphinde ngimvose ngengubo ngafike ngahlala eduze kwakhe basi befika la waphethe abanye besabamsene naye bengigunga la ihlezi la eduze kwakhe ngibambe nokapha yabo ngilindele nje ukuthi akenze wenzayo nami manje ngiyimisele ukuthi uma ngihamba la ngihamba nabanye bese abazosiphelezela kanye naye ingane sihambe siyoxoxa phambili yayizwa ngo-30 rand yayizwa leyo nto bafo asuka ngahamba mase bangisuka ngihamba ngivula indlela la hayi bangangivimba ngisho ungivimba uma ngisukuma bangivulela indlela ngayithathela ulift bese kuba phezulu la esomdabu ngasesomunye bese somdabu wazongibeka la eBria eThemakethe kwawukuhamba kwami ePoint umfowethu esehambile emhlabeni. Umbuzo uthi ukube wayengakuphikeleli wawuzoyikhokhisela yini kuye? Ngangizomphinde futhi bafo ngoba inkinga yami inhloso ukuthi aphume umphefumulo phambi kwami ukubuka kwangakhona ukuthi ngiyamlimaza lapho ngeke ngikwazi ukuthi ngikhulume iphutha ngiyele nale inkinga yami angifuna ukuthi aphume umphefumulo ngimbona ngoba ngithe igazi lakhe ngangifuna ukuphuza live bebuka bonke yeah idona tenga ngiyidinga igazi lakhe njengoba ngakhotha ngisho kapho ngangikhothela yama reason omunye uzothi ubusathane lo yibona vele usiphilayo ngibona vele ngeke ngifikise ukuthi kufanele azi ukuthi buhlukene kangaki bethiwa yini ebafo angazi nganyakwenza ngiyafisa ukuthi phinde futhi ngithole esinye isikhathi sengithe ukululama
ngoba lento ngifuna yabo le topic usiyiqala manje ngiyafisa ukuthi nginandisele ngayo usathane kuwona lo okuyiwona impela kuphila la ngaphakathi wona lo osho ukuthi usathane lo ayizwa lonto ayidlabe mangasilandisa into encane nje vele sesiyagoqa ngani yakwethu ilento noma ngitshela ukuthi uyabhema ubheme egcineni wena uya-enjoy u-enjoy into engayazi lento usuyifakayo bafu iyona lento ezokujika ingaphakathi lakho ubuwena yakwethu egcineni uyithole bese usunezinto ezicontrola umzimba buka amaqhuqhuva esengimile wona manje yizona sengigodola ngalendlela mina ukuthi sengishawele chicken skin ekanje manje shisa kanje ngiyashisa yizona yini izinto ezikumina ngaphakathi amadenti lawo enginawo ilonda abethana vusa igazi angazange athinteke indawo yizona lento ngani yakwethu yini yilosathane siphila nawo iy'nwele lezi ngizitshela ukuthi kancane ukuthi ngiyakwazi ukuthi ngikhombise ngithi ngishothi uyazizwa ziqine ngisho ngathiwa ngisa eshaweni lapha ngigeze ngiphume ngiyisule bese ngithi zibambe uzozwa bafo ziqina ngazuthi ngifake ukhonkolo lento ikwenze esinancane bafo inqenise ngisho ukhuthele ngokuthini awusewedwa wengane yakwethu akuze ngathi uyi-slave sina sesiyileve siyiqila ze-drug leli ngoba senzisa ngisho izinto singayithandi sikwazi ukuthi sihambe siye kuwena bafo uma ukuthi bathi asekuwena ubaphilisa kabuhlungu khona umphanto onawo okwenzayo basabangawuthandi uyabaphazamisa mina bafo bengidayisa o-ox la esiyaweni bedayisa esama-earphone bafo ayizwa lona ngavalwa ngalokho ayizwa lona ngagoloza usemva lokho kwenzakalani ngashawa zathathwa lezi zinto ayizwa lonto siyokwazi ukuthathiwa ngisho istock le engangisuke ngisibeka khona lapha ebhaki bese kodwa sasingakaze salahleka kodwa ngayo lo suku ngasi mangithi ngiyafika seqeda kushawa la sesithathiwe akusekho ngisho ngodwa ila engawakhona bafo angisini ngize ngibe kanje wagcina ngikwazi ukuyiphantela ngey'ntambo mina lezi bese zamafoni namakhava amafoni ama-earphone nganawethu uyakhumbula ukuthi wagcina ungayichazanga kahle kahle umfoka bani lesikhuluma naye ukhulelephi uzalelwephi ufundephi amabanga aphansi ubuwumfundo onjani ubuyingane enjani ziqala nini izinto ukuphuma esandleni inhlalo omphakathi ibinjani inhlalo ekhaya khona ibinjani cause abantu bagcina bengakwazanga ukuthi ubani bafo usigemegeme lo usandile wakamkhize sibonga okuhle uNhleli C2085 Thombe Road Tuzulu ayizwa lonto bese uma ungizalayo Khonza Phishezi ubaba ongizalayo uJoseph Mkhize ayizwa lonto onekhaya ngathi ayizwa lonto ngafunda esehida Makhanya amabanga aphansi ngathi ngisuka esehida ngafunda ePhelelani ikole lezo ehlangene njengamatafula lawa bafu ngithi la isi amabanga aphansi ngale ePhelelani kuqala ku2 kuyogcina ka7 yizwa lonto ngafunda esehida ngasuka ehida ngafunda ePhelelani ngisephelelani ila ngiqala khona ke ungena indawo yentuthu bafu iqale kophelelani uqala ukubhema uqala ngalephi ukubhema pressure abangani ukhona umuntu obhema ekhaya usubaba esuke ngabhemeli mina phambi egcekeni nje kodwa awumazi ukuthi uyabhema kodwa ngangazi uyabhema kodwa ubaba wengashumi izinto egcekeni ngokuthini yena wayeNazaretha uma uyisayoni intuthu nje engafuneki ekhaya ingakho ngahamba nami ngayibuka ngelinyiso futhi lento sekuqala sengibona ubunzima baloku kubhema lokhu ukuthi hayi mhlambe bese ngilahle lapha
eqaleni abazali bethi ayisomlilo uvuneki la makumgqibelo esakufanele ubhemele la kodwa mina mangiyila eromini yami ngishunqisa intuthu ngibuye ngifake ngisho abangani ngoba manje ngizingena ngivale vele akunambobo esungakaboni indawo kanti njengoba engaboni indawo ntoni yila osuke uyibulala khona wena kodwa manje wena uthini ukhohlisa abazali abazali babalulekile bafo bethu iyalo zabazali zibalulekile kuthiwa indlela ibuzwa ngabaphambili yini kumele yenziwe abazali ukuvikela iy'ngane zabo ukuthi ingangena ey'dakamizweni angeke ngisho ukuthi bathathe iy'ngane bayise e-boarding school kwaku-right kuqala manje akusena boarding school kuyayifanela bafo into ekudingakalayo hlanganani abazali njengoba besibeswa bona kanje kule topic esuke siyenza kanje ngicela ukuthi baxhumane nawe abazali abathanda iy'ngane zabo ngoba ethi manje sangena bafo sangena la emgaqweni ayikho into edlula leyo bafo kungahanjwa kungasetshenzwa ngokuthi sayidinga lento esiyidingayo impilo yethu le ilelo igama ngibala ngalo zikhona ezinye igemegeme zaba khona ongabuya kusasa mhlawumbe uzosixoxela zona njengoba ngithi usigemegeme too much and zimnandi nizoyizwela ngoba azimnandi ukuthi zimnandi indlela impilo le esithi siyayiphila thina esiyitshela ukuthi siyayi-enjoya kanti impilo enjoya thina ukuzwe uma kuthiwa wena enjoya utshwala lobo ophuzayo kanti utshwala bafo obu-enjoya wena ngoba njengoba suke kufaka ithango nje lenza something kuwena ngaphakathi lona wena uyaliphuza kuphela ngoba uthi uqedani ukoma ubuso uyadrageka lokho kudrageka uma ucabanga buqhamukaphi ngoba akusekho lo drug bafo owabenziwe nalento inkinga yileyo kuyazenzelwa izinto manje yizwa lento ngani yakwethu yonke leyo nto ingabanjwa mase nihlangene zwela mthaniya nisukume phansi ziningi izinto engavela zihlele phezulu etafula nina bendlondleni ophapha ekhanda kamenzi indaba lo muntu omemeza ngathi yakhalelile uthi igula likaJama lichithekile nina bakamphuthu bomvu njengegazi awu nina bakashishiliza ngedidi kwelimaholo limhlabela imbhedule nina bentule bande ngodonga kwelakithi le kwabheka uZulu nina bedla mhlathi kamayekisa nina bakadala inyebo bazukulwane bakaphalo bazulu liyaduma liyasongoma awu nina bakamakhosetive phansi eswatini abomnaka namamfombatane phansi amadoda zonke izizwe nje zonke ifunda la kufinyelela khona lo mbukiso yalo lokhuluma uprofessor ngoMkhize ngidabuka phansi kwanongoma esigodini sapho umthetho ngasohlangothini la kaMandlakazi le oyethameli how I ended up in drugs okuhlelo noma kuyingosi engaphansi kwesitebele MPTV wanasilanda khona abafowethu nodadewethu abasuke bezosilandisa kabanzi ukuthi bangena kanjani ezidakamizweni nezingqinamba ababhekene nazo ezidakamizweni ukuthi yini ongamele yenziwe isizwe noma abazali ukuze sikwazi ukuthi sivikele izingane zethu ngakho uma uqala ukuba ingxenye siyacela ucindezele subscribe button ucindezele nebell lokho kuyokubeka amathubeni amahle ukuthi makhona isiqephu engisiposayo insimbi lo oyicofozile izoqenqeza ocingweni lakho uzothi mawungena ngaphakathi bese kusitholela isiqephu sangalolo suku ngakho ke bafowethu siyacela ukuthi bejoinana ne membership ukuze sizokwazi ukuhambela izikole izeke igqoza membership ayiyagqoza ke impela igqoza nje kakhulu sengicabanga ngisho ukuthi ngivele ngikhohle indaba yayo but ke siyabonga kubona bonke abantu abayingxenye yohlelo ukulekelela nokuthi luthuthuke liye phambili ukuze liyogcina likwazi mhlambe ukufeza ezinye izinto lezi sifisayo ukuthi zifezeke basikhulumela bona ke ngomlomo wabo bathofundayo makaqaphele asifisi sifuna bafo zenzeke sibambane indlela mthaniya bese ngigcwala umgwaqo sangena bafo sakwazi ukuxhumana nawe sakwazi ukungena iningi iminyango esingayingena sithathe izinto thina siyibeke phambi kwetafula bafo iqiniso esinalo ilona iqiniso elingalapha yonke into la kwelamthaniya ngani yakwethu ngimile ngalelo bafo